Tama na. Exposure. Cute man ko. Ay, mga questions. Pilikan din sa bukid. Dili na. Asa man? Asa makakaroon? Kami sa hilltop. Hilltop. Vista View, Davao City. Sige, go tabang. Asa man na nimo dalo ng mga tambal nimo? Pili mo di tambal. That is my boyfriend. So, His hi, guys. name. So, hi, guys. So hi guys. So hi guys. Hi Boots. Hi guys. Balik. Ulit-ulit. More din nilang kubo dali guys. Hindi ni among bala. Mo niya may eskwelahan. Di ba? Mo na tanan. Naglagot ko ah. Di ba nagpuyo man ka sa eskwelahan? Oh, dili For your information, dili eskwelahan namong balay. Mura lang siya eskwelahan kaya. Ang color magod is blue, yellow, ano good marag pang kuan jud siya elementary nga eskwelahan. Pero okay lang, pero wala jud ko nagpuyo eskwelahan guys, no? Kay na jud ko ay wala man day ko balay. Cute lang ko niya ha vlog no. Subscribe mo sa channel people. Party people. Okay. Maghatag siya giveaways. Maghatag siya giveaways. So, every karang mag-subscribe sa yung channel na siya ihatag nga. Ano sa'yo mahatag love? Love. Oh, ano nga sound effects? Oh. Ako na lang, sa di mo kamo. Ngayong gabi. Yay! Ulat dyan na mo nga, mungit-ngit ni kinindot kaya ang view dali guys sa hilltop. Diba love? Hilltop. Asa? Hilltop? Vista View So magbaklay ta gisugo ko diri sa sa ka-vlogger no. But mo diri so dili siya agihan ng paggawas pa uli mo uli mo din na nato siya balikan dito. OMG! Hi Ming! Hi Ming! How are you? What's your name? Say hi to my vlog! Good sa tatari guys. Uwi ko siya kumandin. Comment below kung unsay gusto ninyo nga content aning nga vlog. Ako'y bahalaan. Thought it ends up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one so much love. I got so much patience. Learned from the pain, turned out amazing. Bye-bye.